নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল টিপছ লৈ আহিছোঁ। যেহেতু বহুতে মোক ফোন যোগেদি বা কমেন্ট কৰি সুধি থাকে যে দাদা, গাহৰি পোৱালি দিয়াৰ পিছত মাইকী গাহৰি যেতিয়া পোৱালি দিয়ে तार पिছত आको एक बार हिटলৈ आहे। आमी हेतु সময়ত क्रस दिम ने बा निदिम बुली तेनेकुआ प्रश्न करि थाके। बंधुসকল, মই हेतु आपनालोকক कबलै আজি বিচাৰিছো जे गाहरि जेतिया पोवाली वेनिंग करार पिছত बंधुসকল जेतिया पोवाली आमी वेनिंग करी दिउ बा वेनिंग करार पिছত गाहरि जनिए बहुते दुर्बल थाके। हेतु সময়ত आमी जदि गाहरि केनेबाখন जदि हिटालै आहे बा हिटत आहे तेतिया आमी गाहरि क्रसिंग करिब नालागे। आमी ठीक तार बडी वेटटु अलप भालकै दाना पानी करी ताक भालकै ভিটামিন দি কিনি तार साइज अलप बडी वेट गेन करी किनिहे आमी क्रस दिले भाल अनागत दिनत भाल एटा पोवालिर प्रोडक्शन आमी हेतु गाहरिर परा लबलै सक्षम हम। बंधुসকল, 21 दिनर भितरत गाहरि हिटलै आहि थाके। धरक আজি जदि आपुनी पोवाली वेनिंग करी दिए करार पिছত ठीक 4 दिनर पिছত जदि गाहरि आको एक बार हिटलै आहे तेतिया आपनालोके क्रस नकरिब। मोर हिसाब मते मोर एक्सपिरियंस मते तेनेकुआ नकरिब। आपनालोके आरो किछु दिन वेट करिब जाते गाहरिटु दाना खाई भाल स्वास्थ्य হৈ যাব। तेतिया आपनालोके क्रस दिब। तार आगते आपनालोके क्रस दिले पोवालिबुर आपनालोके जिमान पोवाली बिचारे सिमान पोवाली आपनालोके सागे नापाय। बंधुসকল, आपनालोके এই জনি গাহৰি आपनालोके দেখা पाई आछे तामान 10टा पोवाली आछे। गाहरि जनि बहुत खिनमिन होइसे। एतिया মই ইয়াক কি কৰিম, ধৰক ভাল এটা পোৱালি উইনিং কৰাৰ পিছত ভাল এটা ভিটামিন আনি কিনি जेनेকৈ सार्कोफेरल हल भाल एटा भिटामिन दानार लगत मिक्स करी याक मैं मिनारेल मिक्सचार मिक्स करी दानार लगत दिम और भाल दाना प्रोटीन दाना याक दिम। दियार पिছত ठीक एक सप्ताह बा 15 दिनर पिছত जदि हिटलै आहे तेतिया मैं याक क्रस दिम जाते इ माने अलप बडी वेट गेन करी लक। तार पिछते मैं याक क्रस दिम। तार आगते मैं क्रस निदिउ जाते मैं आगते तेनेकुआ मोर इयात यर्कशायर गाहरि एजनी आसिले जिटु आपनालोके एतिया थाम्बनेलत देखिसे हेजनी गाहरिक मैं तेनेकुआई करिसिलु। तार पिছত सेकेंड टाइम भाल एटा प्रोडक्शन मैं पाइछु। तार परा पुन प्रथमते हि 8टा पोवाली जगिसिले नेक्स्ट आरो 11टा पोवाली जगिले। तेनेকৈ आपनालोकेও करि लबो जाते अनागतत दिनत आमार बा आपनालोकर फार्मत भाल एटा। बंधुসকল, मैं आपनालोকক एटुए कथा কৈ आछु जे आपनार गाहरिजनी जदि पोवाली वेनिंग करार पिছত जदि स्वास्थ्य पाति तार भाल आछे तेतिया आपनालोके क्रसिंग करिब पारिब जाते बडी वेटटु तार भाल एटा गेन करा हबो लागे तेतिया आपनालोके क्रसिंग दिब पारिब। নহলে आपनालोके एनेका खिनमिन गाहरिक जदि आपनालोके क्रस दि दिए हयतो अनागत दिनत आपनालोके जिमान पोवाली बिचारिसे सिमान पोवाली पाब नोवारे। हेइ कारणे एटु कथा मनत राखि लब जाते गाहरिजनिटु अलप स्वास्थ्य पाति भाल हले आमी क्रस दिब लागे। आपनालोके देखा पाई आछे भिडिओत एनेकुआ यार स्वास्थ्य पाति होइ गल। एतिया जेहेतु पोवाली मैं एतिया उइनिंग करा नाई केइदिনৰ पिছত धरक आरो सप्ताह दिनर पिছত मैं याक उइनिंग करी दिउ। उइनिंग करार पिছত भाल एटा दाना दी किनी याक स्वास्थ्यटु
অলপ গেইন কৰি লওঁ। গেইন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বডিটো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম যে এইটো গাহৰি আপোনালোকে দেখা পাই আছে ভিডিঅ'ত এনেকুৱা স্বাস্থ্য পাতি থাকিলে যদি গাহৰিজনী হিটত আহে তেতিয়া আপোনালোকে ক্ৰছটো নিদিব। যদি কেনেবাখন হিটত আহে তেতিয়া আপোনালোকে হিট কি কয় ক্ৰছটো নিদিব। নেক্সট অলপ দিন ৱেইট কৰি ল'ব যাতে গাহৰিজনীয়ে বডি ৱেইট ভালকৈ গেইন কৰি লয়। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তেতিয়া ক্ৰছ কি কয় হিটত আহিলে আপোনালোকে ক্ৰছটো দি দিব। তেতিয়া দিলে যাতে পোৱালিবোৰ আমি ভাল এটা প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল এনেকৈ কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ অলপ মানে ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব। যদি আপোনালোকে যদি দুৰ্বল থকা সময়ত যদি ক্ৰছিং কৰি দিয়ে তাৰপিছত অনাগত দিনত আপোনালোকৰ ফাৰ্মত যদি পোৱালি কমকৈ আহিব আপোনালোকে আকৌ তেতিয়া ক'ব যে ফাৰ্ষ্টতে পোৱালি 11টা দিছিলে এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট সময়ত যেতিয়া গাহৰিজনী ফাৰ্ষ্ট ক্ৰছিং হৈছিলে তেতিয়া পোৱালিটো 11টা দিলে 12টা দিলে বৰ্তমান এতিয়া পোৱালি আকৌ কম হৈ গ'ল। কাৰণ সেইটো মানে আমি কিছু ভুলৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে এনেকুৱা হয়। তেনেকুৱা ভুলটো আপোনালোকে নকৰিব যাতে দুৰ্বল গাহৰিক যদি ক্ৰছিং দি দিয়ে তেতিয়া পোৱালিবোৰ বহুত কমকৈ আহে। যদি তাৰ স্বাস্থ্য পাতি অলপ আপোনালোকে ভালকৈ দানা পানী কৰি কিনি যদি ক্ৰছিং দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ভাল এটা প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব। মানে অনাগত দিনত ধৰক আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট ক্ৰছিং দিয়াৰ পিছত যদি 11টা পোৱালি পাইছে আপোনালোকৰ নেক্সট টাইমটো 12টা বা 13টা পোৱালি পোৱা চান্স এটা থাকিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় মন কৰিব যে গাহৰিক দুৰ্বল থকা সময়ত ক্ৰছিং নিদিব। বন্ধুসকল আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিলে যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব। যদি মোৰ চেনেলটো নতুন ফাৰ্মাৰে কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। অনাগত দিনত মই এনেকুৱাই ভাল ভাল টিপছ লৈ আহি থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল এনেকুৱা টিপছ আনি থাকিম। বন্ধুসকল তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।